Takže tá drenáž je proste relatívne priamočiara. Gastrosplenic. Gastrosplenický. And now if you would want to add a little bit more of a teraz, keď chcete pridať trošičku viacej direction from this splenorenal ligament smeru splenorenického alebo slezino-obličkového or pancreatico alebo pankreaticko-slezinového, okay, which you will find as a splenorenal part of the ligament. You hold the spleen or the area of the spleen, I should have said. A držíte teda slezinu alebo oblasť, kde sa nachádza. And you remember that the pancreas was going pretty much in this direction. A pamätáte si, že teda pankreas išiel asi týmto smerom. And you saw that it is almost melt within this splenorenal ligament. A že je teda vnorený do toho splenorenálneho ligamentu. If you go in the area, keď pôjdete do oblasti, can you move just a second? Do you remember Greenfield window? Pamätáte si koho okno? Greenfieldovo. Where we were going to the crura. Že sme šli ku krúre. Okay, but if you now direct your finger here, anteriorly, čiže keď teraz pôjdem anteriórne tým prstom do toho, you will get a nice feeling of the renal fascia. Dostanete pod rukami pocit, alebo pocítite pod rukami tú renálnu fasciu. So you hold it as much as you can close to this renal fascia, but also čiže držíte to blízko tej renálnej fascie a I would want to go or point with my thumb to the area where the pancreatic ligament would go. A s tým palcom sa snažím dostať tam, kde by asi mal ísť ten pankreatický ligament. Of course you won't get there directly. Nedostanete tam samozrejme napriamo. Pretty much having an idea that okay, I'm not just again pulling the skin, I'm getting a good contact, and if I pull and stabilize the structure. Ale teda neťahám kožu, snažím sa ísť teda dovnútra, stabilizujem si slezinu. That's a nice mobilization of the structure as well. Tak toto je tiež jedna z možností mobilizácie tej štruktúry. You can do gastrosplenic from here, but it's just more. Môžete odtiaľ to robiť ten gastrosplenický ligament, ale je to skôr lepšie, keď leží na boku. But also with these ones you can do them on the sideline. You can do them on the sideline. Ale aj tento napríklad môžete robiť na tom boku. But this hand that is in the area of the renal fascia will have a little bit of difficulty on the sideline, so that's why it's better to do this one in supine. Ale táto ruka by na tom vlastne pri tom lehu na boku mala trošku problém, takže je to lepšie v tomto prípade, keď leží na chrbte. So holding the area of the renal fascia posteriorly, čiže posteriorne držíme tú renálnu fasciu. Don't push too much this down there, just try to direct it more than anything else. Ten palec tam moc netlačíme, skôr iba akoby ním udávame smer. And here with stabilizing the spleen, a tuto, keď si zastabilizujem tú slezinu, you would want to also just gently test it. If you feel tak to chcete aj jemnúčko vytestovať. This goes nicely. Maybe I will try the direction where the pancreas is. So maybe a little bit. Here I feel the restriction. Takže si môžem vytestovať, že do ktorého smeru akoby cítim viacej reštrikcie. And I focus on this connection. A zamerám sa na toto spojenie. Stabilizing. Stabilizujem, ťahám. And gently ťahám. In Polish ťahám is like sekam. Sekam, no? Chápeme? Drainage. Drenáž. Or GOT. Alebo GOT. Assuming you've checked the liver first. S predpokladom, že ste si predtým vyčekovali tú pečeň. Gastrosplenic. Gastrosplenický. Stabilizing spleen. Stabilizujem si slezinu. Your position, stabilize the patient. Stabilizujem pacienta. Hold the stomach. Držím si žalúdok. Do your salsa or whatever. I don't know what to say. A zatancujem si salsu. Okay. And supine. A z druhej strany.
stabilize the spleen. Na chrbte stabilizujem If si slezinu. possible, go on the renal fascia. Tie prsty idú na renálnu fasciu. Hold this area that you affect the area of the tail of the pancreas. Držím ten palec na mieste, kde je asi teda chvost toho pankreasu. And try to test it either in a little bit this direction or this direction. A vytestujem si, že ktorým smerom to chcem ťahať. It's a whole sheath of tissue. Či skôr nižšie, alebo do boku. Je to v podstate taká pošva tých tkanív. And it's direct mobilization, so repeat it a few times. A je to priama mobilizácia, čiže to viackrát opakujem. Until you feel the resistance, the initial resistance. Až kým necítite nejaký odpor. Your body. Nerobím to rukami, ale celým telom. Mm-hmm.